turareba umuyoboro wa mbere unyuramo imbaraga z'Imana mu gusohoza ubushake bw'Imana ni ijambo ry'Imana. Ingero ni nyinshi, turaza gufata gusa urugero tumaze kuvuga rwa Yosuwa, sibyo? Mu gitabo cya Yosuwa igice 6 ni ukuntu Yeriko yafashwe. Ni inkuru z'umugi wa Yeriko uko wafashwe n'Abaheburayo bavuye muri Egiputa. Mu nzira banyuzemo bajya mu gisezerano, Yosuwa amaze gusimbura Mose akambutsa buriya bwoko, urugamba rwa mbere barwanye na Yeriko. Mwabibise? Amen. Barwanye naye Yeriko. Mu gice cya gatatu bambutse Yorodani. Yosuwa gatatu bambutse Yorodani bari kumwe na Yosuwa, kuko Mose mbere ko bambuka amaze kwitaba Imana. Amen. Haleluya. Imana imuhamba ku musozi Nebo. Iyo agaze ku nyanja y'umunyu, mer morte, de si, ushobora kubona umusozi Nebo. Uyu munsi uri mu gice cya Yorodania, ubwami bwa Yorodania, le royaume de Jordanie. Babwita le royaume hashemite. Ubu igihugu cya Yorodania nicyo kijera uriya musozi w'ingoro, kubera iriya misigiti ibiri. Umusozi Nebo rero niyo Mose Imana yamuhambyeho. Aroni yahambwe ku musozi Hor. Mwabibise? Mose rero ntabwo yigeze yambutsa buriya bwoko Imana yamukoresheje na Aroni kuvana muri Egiputa. Yosuwa niwe yayoboye iryo shanga. Bamaze kwambuka Yorodani rero mu gice cya gatatu, amen, ni cya kane bagashiraho urwibutso rw'amabuye 12. Amen. Anyuma bisanga mu kibaya cya Yorodani. Noneho bagatangira, Imana ikabwira ngo igitsina gabo gikebwe. Amen. Aho baje kwita Gilgal. Amen. Hariya muri plaine ya Yeriko. Noneho Imana iriteguye rero gutangira rero hamwe n'Abisirayeli icyo bita conquête, cyangwa gutangira kwigarurira ibihugu byo muri Kanani. Bamaze kwambuka Yorodani, abantu b'igitsina gabo bakebwe, sibyo? Barakira, Imana irabaproteje, barakira, niba bataka bakiri muri ibyo bihe. None baratangiye rero urugamba rwo gufata Kanani. Niki kiri imbere yabo? Yeriko. Yeriko bayivuga gute hano? 6:1. Yari imeze gute Yeriko? Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli, ntawasohokaga kandi ntawinjiraga. Amen. Amen. Jéricho était fermé et barricadé. Yari imeze gute? Yeriko hari hakinzwe cyane. Bivuga ngo nta muntu yabona uko ahamenera. Fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Ntawasohokaga kandi ntawinjiraga. Wayibize? Kubera iki? Umurongo wa 2. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Uvuga ngo rero Yeriko yaririnzwe n'intwari. Zari ingabo zikomeye. Zari zirinze Yeriko. Mu buryo abana b'Isirayeli naho bari kumenera. Mumenye ko Abisirayeli ntago bigeze biga intambara.
bavuye muri Egiputa barababumbyi b'amatafari ya Farawo, ariko bayeriko bari mu gihugu cyabo. Bo ni ingabo ziri well trained, zaratojwe neza kandi zifite equipment. Nayo yagenda gute? Ibyo ntabwo mbitinda, murabizi ko bazengurutse inshuro 7 6 ya 7 nkike zirariduka, sibyo? Zimaze kuriduka rero, umva ibyo Yosuwa yavuze. Amen. 26 27. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye, n'igihe azaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa, kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Amen. Amen. Yosuwa yavumye. Yavuze iki? Uzagaruka kubaka uwo mugi gute? Azapfusha imfura ye. Mu Gifaransa, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se livrera pour bâtir cette ville de Jéricho. Icyambere, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye. Tutangire. Umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Voilà. Umuntu uzahaguruka kubaka uyu mugi wa Yeriko azavumwe imbere y'Uwiteka. Yuri umuvumo. Amen. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye. Niyubakira urufatiro, fondation, azapfushe imfura ye. N'igihe azaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Najya gutera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi, ko imigi yari ifite inkike ikagira n'amarembo. Ntabivuze, hari ibindi yakoze. Barikomereza, bajya kurwanya rero n'undi mugi witwa Ayi, barakomeza kugeza aho binjiye mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa arapfa, nabo urungano rwe barapfa. Nyuma y'imyaka 250 uwabivuze atagihari. Amen. Haleluya. Tugenere turebe ko ayo magambo uko byagenze. Abami ba mbere 16:34. Abami ba mbere 16:34. 1 Roi 16:34. Ku ngoma ya Ahabu, Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko. Hiyeli w'i Beteli. Yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura. Tukiraho. Mwabyumvise? Uyu aguyeho n'ibintu ntazi aho biva. Wayizi? Murabona ibi bintu? Amen. Muzirikane ko kuva Yosuwa yabivugiye hashize imyaka 250. Imyaka 250. Yosuwa yaravuze aya magambo. Agiye kubaka Yeriko. Agitangira gushira kongera kubaka fondation. Kuko inkike zararirutse n'imbaraga z'Uwiteka. Za fondation ubwazo zaritse. Noneho umwana w'imfura arapfa. Mungu w'imfura arapfa. Ikikubwira ko atarazi n'ibyo ari byo nuko yakomeje. Kuko yabimenya, yavuga ati yewe nibura n'umurerezi wanjye nti simubure. Ako impamvu yakomeje yabifashe ko ari ibintu ni umfura usanzwe. Ariko wowe nanjye uyu munsi turazi ko ni ijambo Yosuwa yavuze. Turaza kumenya n'impamvu byakoze. Komeza. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura yitwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segebu.
nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Amen. 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 Aho se wowe wakwiga iki? Niki wakwiga muri ibi? Niki wakwiga? Hari igihe tugendera mu bintu n'ahantu havuzweho amagambo n'abantu runaka ndi buvuge, hanyuma tukaba mu bintu bikatugwaho cyangwa bikaba byiza, bitumenye ko ibyo bintu ntabwo byo birikora. Hari amagambo yavuzwe ahantu nicaye, ahantu mpagaze, mu gihe ntazi, hari amagambo yavuzwe. Wowe ukaba mu bintu gusa, yaba by'ibyago, yaba ibintu byiza by'imigisha, ntumenye yuko bishoboka ko mu gihe runaka utazi ahantu hari ibyavuzwe. Ibi bintu hariho ababivuze. Murabona? Imyaka 250 ibintu byaravuzwe. Amen. Byaravuzwe. Uriya mugabo, uriya mwami, we aragiye atangiye kubaka Yeriko, atazi ko Uyiyeri atangiye kubaka Yeriko, atazi ibyahavugiwe. None ibyago bitangiye kumugwaho. Afushije umwana w'imfura yitwa Biramu. Arikomereza, nimba yarakoze ikiriyo sinabimenya. Wenda barakoze ikiriyo barangize, akomeza gahunda atazi ibindi bizakurikira. Ajya kubaka rero amarembo, nawe nyine afusha umuhererezi yitwaga nde? Afusha Segu. Nk'uko Yosuwa yabivuze, yabihanuye. Mwibuke ko yavuze ngo mbere y'Uwiteka uzaguruka kubaka Yeriko avunga imbere y'Uwiteka. Kubera iki ibyo bintu bitabaye amagambo yatwawe n'umwuka, ndavuga l'air, sibyo? Yatwawe nka kuriya tuvuga amagambo gusa, kuriya twogeza umupira Arsenal. Kubera iki? Kubera iki atagiye nk'amagambo aravugwa muri gare hariya abantu biganirira? Kubera iki? Muraza kumva impamvu. Amen. Haleluya. Tuze mu gitabo cyo kubara. Aha niho mukwiye kumenya turi iki? Imiyoboro inyuramo imbaraga z'Imana. Kubara 27:18. Uwiteka abwira Mose ati, jyana Yosuwa mwene Nuni, umuntu uri mu mwuka, umurambikeho ikiganza. Amen. Komeza. Umushyire imbere ya Eliyazari. Subiramo nako. Uwiteka abwira Mose ati, jyana Yosuwa mwene Nuni, umuntu uri mu mwuka, umurambikeho ikiganza. Amen. Mumbarike. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Imana irashaka kugira ngo itegure uzasimbura Mose mu murimo wo gucyura Abisirayeli. Imana yitamo umugaragu wa Mose ariwe Yosuwa, yitwa Hosea. Ni Mose wamuhimbye Yosuwa, yitwaga Hosea mwene Nuni. Hosea mwene Nuni. Amen. Mose amwita Yesuwa. Bamuvuze ko arangwa niki? En qui réside l'esprit. Nuvuga ngo uriya Yosuwa mwene Nuni yari mu mwuka w'Imana. Niyo mpamvu amagambo yavuze
ni nkuko ari Imana yavuze. Rero muzaje mutinya abantu bari mu mwuka w'Imana ibyo bavuze. Imana irabyubaha ikabyubahiriza. Ibi niyo banga rero muri iki gihe cy'ubuvuguvugu, murabwo buvugu. Igihe cyo gufata ibintu by'Imana à la légère. Niyo bituma abantu bari mu bintu bidahinduka mu buzima bwabo. Iby'Imana byarasuzuguritse mu buryo urumva kandi birumvikana. Bibiliya avuga ngo mu gihe cyerezo abantu bazabibyigenge. Nta respect. Bayumvise. A commencer par imiryango yacu. Abana ntibazubaha ababyeyi. Abato ntibazubaha abakuru. Ibyo rero biragenda no mu zindi sfere z'ubuzima no mu itorero ry'Imana ibintu bivuga ngo nta respect gihari. Umva niba nakinamenya na kirazira. Bivuga ngo turi muri situation aho ikintu bita le respect des figures d'autorité. Voilà. C'est ntigihari. Bivuga ngo le respect des figures d'autorité. Nuvuga iki? Umubyeyi ku mwana ni figure d'autorité. Nuvuga ngo niwe ahagarariye autorité y'Imana. Umwarimu mu ishuri ni figure d'autorité. Ahagarariye autorité y'Imana. Wanyumvise? Umukoresha mu kazi ni figure d'autorité. Ahagarariye autorité y'Imana aho hantu. Wanyumvise? Amen. Umukuru w'igihugu ni figure d'autorité. Ahagarariye autorité y'Imana ku gihugu. Umuyobozi w'itorero ni figure d'autorité. Ahagarariye noneho par excellence autorité y'Imana. Izo figure d'autorité zose ntacyo zikivuze. Mwabibise. Na niyo mpamvu rero abantu bari mu kajagari mu buzima bwabo. Niyo mpamvu abantu nta mugisha babona. Kubera yuko Mwuka Wera yahanuye ko mu gihe cyerezo ibizaranga abantu mu gihe cyerezo bazarangwa no kuba ibyigomeke n'ibyigenge. Ayibise. Plus de respect. None hano murabona umuntu w'inyama n'amaraso ahagaze imbere ya Yeriko. Bamaze kwinesha inkike zimaze kuriduka, aravuga ngo havumwe uzaguruka kubaka Yeriko, avumwe imbere y'Uwiteka. Natangira kubaka ifatizo abure umwana we w'imfura. Najya gutera amarembo abure umwana w'umuherezi. Yosuwa arikomereza. Imyaka 250 iratambuka, Yosuwa atakiriho. Hiyeri arahaguruka uwo mwami ajya kubaka Yeriko, atazi ibyavuzwe aho hantu. Agitangira kubaka fondation, umwana w'imfura arapfa. Amen. Akomeje ajya gutera amarembo, umwana w'umuherezi arapfa. Biravuga ngo nk'uko Yosuwa mwene Nuni, amen, yari umugaragu wa Mose ahinduka umugaragu w'Uwiteka yavuze. None twibaje se ni gute umwana w'umuntu w'inyama n'amaraso avuga ayo magambo nyuma y'imyaka 250 atakiriho ayo magambo agakoreka? Twabibonye ngo Yosuwa mwene Nuni yari mu mwuka w'Imana. Amen. Uvuga ngo rero yarahagaze mu cyimbo cy'Imana. Ibyo yavuze byari muri direction ubushake bw'Imana, kuko yarararwana intambara zitari ize, intambara z'Uwiteka. Imana yabwa icyubahiro. Ntabwo Bibiliya yabivuze kubwe, no. Yari muri mission y'Imana, yari warasuza umugambi w'Imana. Haleluya. Amen. Yabivuze muri appel y'Imana, muri muhamagaro w'Imana, muri calling y'Imana. Ntabwo yari arahagara mu cyimbo cye, ntabwo yari muri affaire ye, ntabwo yari business ye. Yarahagaze mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu amagambo yose yavugaga Imana yarayubahirizaga. Turabona iki rero? Kanale ya mbere cyangwa umuyoboro wa mbere unyura mu imbaraga z'Imana, tumvise ko ari ijambo, amen, ry'Imana
byavuye mu kanwa ka Yosuwa. Hanyuma Imana igihe kigeze, icyo Yosuwa yavuze, iryo jambo rirakoreka. Amen. Hari ibintu byinshi mu buzima bwacu twisangamo nitumenye ko hari abantu babivuze mu gihe tutazi, ariko ntabwo ari abantu bari bose, ni abantu barimo umwuka w'Imana. Iyo niyo condition sine qua non, iyo niyo condition yo kugira ngo ibyo tuvuga mu by'ubwami, apana mu byacu, mu by'ubwami, iyo tuvuga ibintu mu by'ubwami tukaba tufite umwuka w'Imana, ibyo bintu ntabwo bishira, ntabwo birangira. Nubwo twaba tutakiriho, Imana irabyubahiriza bigakoreka. Amen. C'est pas quelque chose que tu dis par orgueil, ntabwo ari uvuga mu bwirasi cyangwa upruve abantu kuri umukozi w'Imana, ntabwo ari ibyo. Non, ça n'a rien à voir. Ntaho bihuriye. Ni ibintu bivugwa, amen, mu muhamagaro umuntu arimo, no muri mission Imana yamuhaye, muri ministry Imana yamuhaye, kandi biganisha muri direction y'ubushake bw'Imana. Ibyo ni ngombwa, birakoreka. Nubwo hanyuramo ibihe ibyo ari byo byose, nubwo byaba imyaka 1000, amen, ibyo bintu igihe kigeze birakoreka. Amen. Ntabwo ari ibihe bizanyomoza ijambo ryasohotse mu bushake bw'Imana. Ntabwo ari ibihe binyomoza. No. Nta na kimwe gishobora kunyomoza ibyavuzwe mu bushake bw'Imana. Ntibishoboka. Mwabyumvise? Ni ijambo rivugwa gute, ryari, nande? Mwabisubiza? Tumaze kubivuga se? Ni ijambo rivugwa nande? Nuri mu mwuka w'Imana. Ryari? Ari mu muhamagaro we. Mwabyumva? Ari mu muhamagaro we. Gute? Nuko ibyo avuga byerekeza ku bushake bw'Imana. Nibyo nta bindi. Imana ishimwe. Amen. Muzajye mwibuka ibya Yosuwa. Hanyuma mutangire mubake mu gutinya Imana. Nibura muri umwuka ubwigomeke no kuba ibyigenge uri mu isi yo mu gihe cy'iherezo, nibura haboneke nibura abantu bake. Amen. Bashobora kuba ari abantu bacyubaha nibura kirazira y'Imana. Haleluya. Bacyubaha nibura les figures d'autorité. Babyita les figures d'autorité. Amen. Bivuga ngo ni abantu bose bahagarariye autorité y'Imana. Ababyeyi mu rugo, abari mu mashuri, abayobozi b'ibihugu mu bihugu. Amen. Haleluya. N'abayobozi b'umurimo w'Imana. Abo bose bitwa les figures d'autorité. Bakwiye kubahwa. Kuko ni nk'uko ari Imana yubasha ubwayo. Kuko Imana yashizeho izo nzego. Imana ishimwe. Bitabaye bityo tuzaba twishuka ngo turemewe n'Imana ngo biki ekada. Kuko les figures d'autorité Imana yashize imbere yawe ntacyo zikubwiye. Wowe uzaba utubaha kwa ababyeyi mu rugo, hanyuma uvuga ati ngo Imana iri kumwe nanjye. No, ntibishoboka. Wowe uzaba utubaha abarimu ku ishuri, hanyuma ngo Imana iri kumwe nawe. Ntibishoboka. Mwayumvise? Amen. Wowe uzaba utubaha inzego z'igihugu mu gihe ziri mu nshingano Imana yazihaye. Ntabwo bishoboka. Sibyo se? Ntibishoboka. Ko ni figure d'autorité. Amen. Wowe uzaba utubaha mu nzu y'Imana, nimba ukijijwe ukaba uri mu nzu y'Imana, ntiwubahe abagukuriye mu mwami. Hanyuma ugende hariya wihandagaze uvuge ngo Imana iri kumwe ngo nawe. N'abadayimoni ari kumwe nawe, ntabwo ari Imana. Parce que tu bafoues les figures d'autorité. Kuko figure d'autorité abo Imana yashizeho kugira ngo benkarane autorité yayo ku neza yawe, ntacyo bakubwiye. Amen. Murumva rero impamvu abantu benshi mu matorero nta mugisha
bafite, kandi bashakisha ahandi. Nuko ntasenga cyane, ndi mu ntege nke, kumbe ntabwo ari aho. Niyo mpamvu ejo nababwiye ngo mugende imbere y'Imana mutekereze, mukore meditation. Blocage, ibyo bita blocus, blocus spirituel. Amen, haleluya. Blocus niki? Ni ibintu bifunze. Shobora kuba blocus yawe ntabwo ari kudasenga. Blocus kuba ari wenda in figure autorité wabafuwe, wasuzuguye. Mwabizi? Ukaba utabizi, ukabura urasenga, uragira gute, ntibiva mu nzira. Mwabizi? Uracyaha, urabohora. Wabizi? Nta na kimwe gikoreka. Kumwe problème ntabwo ari kudasenga. Nukubera ko quelque part hariho figure d'autorité runaka. Hari umuntu cyangwa abantu Imana ashizeho mu cyubahiro cyayo, uhereye mu rugo ukageza muri societe, ukagera muri eglise, ukagera no mu mashuri, ukagera hehe, utigeze wubaha. Nawe uraho gusa utazi ibyo ari byo. Amen. Iyo wabibizi byinshi rero, naho rero byapfiriye mu buzima bw'abenshi, kuko les figures d'autorité barazisuzuguye. Ubu munsi ibyo byaha biruzuye ku isi cyane, kuko niwo mwuka uri ku isi. Umwuka w'iki? Byigenge. Nta kirazira ihari. Abagore ntibubaha abagabo, abana ntibubaha ababyeyi, abanyeshuri ntibubaha abarimu, abakristu ntibubaha abakozi b'Imana. Ese wumva se ibintu imigisha se mumva bene data izanyura mu yenzero? Mwumvise ko ijambo ry'Imana niwo muyoboro, kandi ijambo ry'Imana niyo duhamagarira kubaha izo nzego. None se wumva higere gute? Iki nacyo ngo mubahane ubwanyu noneho. Mubahane ubwanyu. Ariko abantu barasuzugurana, kajya hariya bakanegura uriya, bakare mu dutsiko two kwirema ibice mu nzu y'Imana, bakanegura bariye. Umva ibyo bintu bene data, mumva se ari amasengesho wabuze? Hoya, habuze guhishurirwa aho ijambo ry'Imana tutaryitondeye. Nibyo yavuze Mwami Yesu, Yohana 14:23, kwitondera ijambo ryanjye. Tukire gusubira inyuma tukareba, ese koko yewe les figures d'autorité Imana nshiriyeho ndarubaha? Kandi nugende nguye amarezo yawe, twavuze iki hano? Abaroma 12:2, siko rufunguzo, muhinduke itegerezo. Nuvuga ati ariko se namubaha gute kandi ameze kuri? Ko papa n'umusinzi, se umuntu yamubaha gute? Nashake azajya mu Rwanda barage zose zo kwisi. Mu gihe cyitwa papa wawe ukwiye kumubaha, kuko ntabwo ari wowe wamuhaye kuba papa wawe. Wayimuhaye, wabyemeye, aravuga ngo niwe figure d'autorité yawe, ukwiye kumubaha. Ntabwo nigeze mbona mu ijambo ry'Imana Imana ishiraho condition ngo muzabubaha ari uko bitwaye neza. Ekada. None uriya mwana wa Noa, amen, haleluya, uriya Shamu yavumwe kubera iki? Yagiye kureba ubwambure bwa se. Ni wamuhaye inzoga se? Si Noa yingi umuzabibu? Ariko yaravumwe, kandi ntabwo ari we yasindishije se ngo imyenda imuveho, ariko yaravumwe. Murumva rero yarazambye ibintu. Hakeneye reforme mu matorero mu byerekeye imyitwarire y'abantu. Umwe wese afite figure d'autorité bene data, akwiye kureba ni uko abanye nayo. Niyo mpamvu birivuga ngo ntihagire uwishuka muri we. Ayibizi? Ushobora kwishuka ngo uri umukozi w'Imana, ngo uri biki, naho hariho za figure d'autorité wowe tubaha.
Amen. Nuko utabibona ariko hari umuvumo ukuriho. Igihe nuko gitaragera ngo ubibone ariko uko bimeze. Imana ishimwe. Muri amasengesho bindata ko twiteza ibintu bikomeye, tukwiye gukuraho mu nzira ibizitizi zose kugira ngo imbaraga z'Imana zize mu miyoboro yayo ihindure amateka yacu. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. None se n'ababyeyi twasuzuguye bakaba batakiriho biragenda gute se? Tububaye batakiriho? Niba hari ngo basabe imbabazi ngo ububahe biragenda gute? hariho umuntu umwe ngo yarari aho gutya, noneho haza rero umuntu ukorana n'abadayimoni ashaka kwemeza ko ari umuntu umukozi w'Imana bamwemere. Noneho haza kuri uwo muntu hariho ngo muri sale, hanyuma aravuga kugira ngo wemere ko natumwe n'Imana ibyo nza kukubwira, nashaka kukubwira nimpamagara ababyeyi bawe barapfuye ngo baze, nubabona uramenya ko n'umukozi w'Imana. Mu bisanzwe n'abazimu. Uzi ko abazimu bahamagara? Arabahamagara, arabona baraza. Ariko uwo muntu yari umukozi w'Imana, nawe azi ijambo ry'Imana. Ntabwo yese bati koko nababonye uri umukozi w'Imana, mbwira ibyo umwenda byemera. Yahise amuhindukira uriya. Ntabwo yabwiye abo bazimu, yabwiye uriya yita ko ari umukozi w'Imana. Yaramubwiye ngo haranditswe ngo wubahe so na nyoko mbwira bakiri bazima. Abazimu baratumbuka baragenda. Nivuga ngo umuntu azi ijambo ry'Imana, sibyo? Iyo niyo bimusekiriza. Nimba utashyira muri Imana wari gupfukama, babazimu bakagutera, na wa muntu agatangira kugufata akagukura ku mazuru akujyana abashaka. Ariko yamuhindukira ati haranditswe ngo wubahe so na nyoko. Ariko niyo yabyongejeho. Ariko mugihe bakiri bazima. Ariko birumvikana wubaha abari muri ubuzima, kuko abamaze kuva muri ubuzima ntawe mugihuriye nabo. Nimba bari muri paradizo, haleluya. Nimba bari kuzimu, ntawe muhuriye nabo. Nabazimu batezwe kuzukira gukigwaho iteka. We ntago ufite affaire n'abari abapfuye, ufite affaire n'abazimu. Rero ya jambo yavuze niryo. Amen. Ntago tuwe turi atashe n'abapfuye. Iyo bamaze kutuvamo ufite affaire n'Imana. Yaba yagiye muri paradizo, Imana ishimwe. Yaba yagiye kuzimu, yabaye umuzimu, ateze kuzukira kukigwaho iteka. Amen. Twebwe tudiringa n'abazima. Irya bapfuye ntabwo ari byacu. Urumva? Mvuga umuntu yarafite ijambo ry'Imana. Wubahe so na nyoko mugihe bakiri bazima. None abo baje kwenda iki hano? Abazimu rero baratumuka. Nukugira ngo mumenye ko ari byiza kumenya icyo Imana yavuze. Amen. None se wowe uzabona so na nyoko barapfuye bakaza, hanyuma ujye kubahobera? Haraho mugihuriye se? Nibyo Imana yavuze ngo ni kuki bajya kubaza iby'abazima mu bapfuye. Iby'abazima bibazwa Imana nzima, ntabwo bibazwa abapfuye. Abapfuye barapfuye baragiye, Imana nisigaje gutereta dosiye zabo. Ariko twe bazima ntacyo dushobora guhindura. Ushobora guhindura kubariho, ukababwiriza bagahinduka. Ariko abamaze kutuvamo ntacyo babamarira. Hahita havuga cya kinyoma cyo gusengera abapfuye. Nanimo bagiye gucreya, bagiye guhimba purgatoire. Ntibaho.
soma mwene data Abayobora 9:27. Sinzi impamvu iri jambo bataribona. Bapfuye ntacyo twabamarira. Amasengesho yacu ntacyo yabamarira. Kubakunda ntacyo yabamarira. Kubanga ntacyo bizana. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Amen. Bamaze gupfa hasigaye iki? None wowe hari icyo babamarira? Warubakiza se? Oya. Oya. Hari ikintu nshaka kubabwira, wenda ushobora kuba kubera Bibiliya y'Ikinyarwanda hari ahantu ari ibintu tuba byatakaje gato sense. Tukiri aho twavuze ko abapfuye ntacyo tubamarira, sibyo? Habasigaye ko bikorera responsabilité zabo z'ibyo bakoze. Kwemeze? Sibyo? Amen. Hari ijambo riri mu Bagalatiya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2 nshaka kubasobanurira ngo mubyumve, kuko naho mu Bibiliya y'Ikinyarwanda ushobora kubyumva neza. Harimo nuance, ari ikintu cyo gusobanura. Abagalatiya 6:1-2. Bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mwakirane ibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Amen. Komeza. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza nuko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko aribwo azabona icyo yirata kubwe wenyine atari kubwa mugenzi we. Kuko umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Amen. Umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Ariko batubwiki kandi twakirana iki? Umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Mwabibonye? Umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Mwakire ibibaremera. Nasi ibibaremera si mutwaro. Sibyo? Mu Gifaransa ngo porter les fardeaux. Mwakirane imitwaro. Hanyuma 4 nako 5. Kuko umuntu wese azikorera uwe mutwaro. Amen. Murumva ko ari ikibazo. Mwakirane imitwaro kandi umuntu wese azikorera uwe mutwaro. No ari ikibazo. Amen. Ariko Bibiliya mu magambo y'ukuri irayatandukanya ayo magambo. Irayatandukanya. Bibiliya y'Icyongereza, carry each other's burdens. Hano ibyo twakirana mu Cyongereza ni burden, ni mutwaro. Nimba wowe uranyura mu bihe by'ubukene, amen, uwo si umutwaro. Mwene data ahamagariwe kugufasha kugira ngo ntuvunike wenyine, wenda bitume Satani akuremera. Iyo yitwa burden. Ariko hariya 5 ngo for each one should carry their own load. Hano ntabwo wakoresheje burden, load. Load ni responsabilité. Mwabise? Hano batandukanije ngo burden mu sharing. Okay? Umutwaro uba uremera buri mwese, mugenzi wa amufashe kuwikorera kugira ngo ntavunike wenyine. Ariko ngo mumenye ariko ngo umuntu wese azikorera responsabilité ye. Nuvuga ngo rero tuhamagara gusharinga burden, ni tuhamagara gusharinga responsibility. Naho rero wayibise. Nuvuga ngo mu Kinyarwanda bari kuvuga ngo mwakirane ibaremera, mwakirane imitwaro. Ariko mu wa 5 ariko umuntu wese azirengera iki? Responsibility ni iki? Umuntu wese azirengera inshingano ze. Responsibility. Ntabwo rero
duhamagariwe gufata responsabilité yuriya ngo tuyishireho, kuko umuntu ari responsable ibyo akora. Ahubwo duhamagariwe kwakirana burden, kwakirana imitwaro, ariko responsabilité y'ibyo ukora niwe ukwiye kuyirengera. Bayubise murumva mubise bye icyo maze kwitandukana. Burden, load. Burden ni umutwaro, load ni responsabilité. Abapfuye rero, amen, bafite responsabilité zaho, twebwe ntabwo dufite aho duhuriye nazo. Uvuga ngo umutwaro tuyamagariwe nk'aba mu rukundo rwa Kristo kwikoranira imitwaro. Niyo mpamvu hariho intercession. Dufata imitwaro bene data tukayifata nk'iyacu tukayisengera, iyo dushobora kugira icyo tubikorera, amen, mu buryo bufatika tukabikora. Iyo tudashoboye tukabisengera. Niteko rya Kristo, kuko na Kristo ntabwo yikoreye imitwaro ye, yikoreye iyacu, amen. Ariko kuba Kristo yikorera imitwaro yacu ntabwo yikoreye responsabilité zacu. Izo ni zacu. Mu bisibire cyongereza iratandukana. Burden nk'umutwaro na load nk'iki nka responsabilité. Babyumvise? Ariko biriya Kinyarwanda burashobora gutakara kuva ko n'amashanyarazi y'abandi tukwiye kuyafata. Oya. Umuntu akwiye kuba responsable y'ibyo akora. None se azakura gute? Azikosora gute nimba akora amagafe, nimba akora ibintu y'amafuti, none hagera kwishura abandi akaribo bishura? Azakura gute? Azahita baje wa mugani wanyu. Imana muri process yo gukuza abantu, amen, Imana ateganyije ko umuntu wese akaba responsable ibyo yakora. N'abana tugiye kubigisha ukuntu baba responsable. Nase umwana ababyeyi igihe cyose yakoze amakosa ni wahita bagenda kurepara ibyo akora buri gihe cyose, cyangwa bakamuvugira mu gihe atukanye, cyangwa mu gihe atubashye bagafata defense ye, bari baramwica. Amen. Tuhamagariwe kwikoranira imitwaro, ariko ntabwo duhamagariwe gufata responsabilité z'abandi. Chacun est responsable de ses actes. Buri muntu wese ni responsable ibyo akora. Ariko mu rukundo rwa Kristo duhamagariwe gufashanya imitwaro. Abazi ururimi cyongereza relativement batandukanye burden na load. Siko twasomye. Abagalatiya 6:5 ni load, nibavuga burden. Load. Umuntu wese azikorera load ye, responsabilité ye. Ariko mitwaro muri ubuzima duhamagariwe gufashanya. Ibyo mu bitandukanye bizatuma dukura. Imana ishimwe. Na niyo mpamvu hari ingorane rero, ugasanga umuntu ntibatandukanya burden na load. Rero ugasanga abakristo bari bararwana intambara z'umuntu bitari ngombwa, kandi uwo muntu bimuza guhinduka. Mwabimvise? Tuvuge umuntu aragiye aho kugira ngo yige neza umushinga agere gute, agiye gufata amafaranga ya banke, agiye gufata ibiki, agiye gutanga amagwati nande, afata amafaranga agiye muri aventure y'ibiki, ntigeze yiga, ntigeze agisha inama, hanyuma noneho arahombye, noneho baje kumuteka muri byose, none turahagurutse twese imbaga, sibyo tugiye guteranya turamwishuriye, noneho hanyuma noneho yanzu ni bayitwaye, hanyuma turamubwira ati mwene data, ati ni satani rwose, sibyo? Hanyuma ejo arongeye tunge turahagurutse, uwo muntu bizabyara iki? Muri murakora iki? Mwavanze burden na load. Ahubwo ubwa mbere mu mutabari muti mumucarika. Atumva rero ibi bintu ntabwo ari byo. Icyambere uzabanza ubisengere, ugishina inama y'abantu w'inzobere muri ibyo bintu. Aho rero mumugare kuri responsabilité. Bivuga ngo niyongera ntabwo muzahaguruka. Mwabibise? Bibiri ifite impamvu yabitandukanije.
hari burden, mwikoranire burden, mufashanye imitwaro. Ariko responsibility umwe wese akwiye kuzirengera. Urumva rero mu ndimi rero amatradiction ashobora kutubeshya. Amen. Ugasanga hambere ni burden nta nyindi ya burden kandi sibyo. Umwuka aravuze ngo mwikoranire imitwaro, ariko responsibility umuntu wese akwiye kuzikorera, akwiye kuzirengera. Amen. Iyo birumvikana? Ukwiye gutandukanya, ese uriya muntu ngiye kumufasha umutwaro kuyikorera cyangwa ngiye kwinjira muri responsibility. Ukwiye kubitandukanya. Ntabwo hamagariwe kwinjira muri responsibility. Mwabyisi, Bibiliya iratandukanya burden nk'umutwaro na load nka responsibility. Amen. Na ubundi abakristo baravanga ibintu ugasanga bari barajya mu bintu bitabareba, bakajya kurwana n'intambara zitari zabo ngo n'urukundo rwa Kristo. No. Imana ntiyigeze ivuga ko umuntu azaba responsibility y'ibintu bitari bye. Urukundo rwa Kristo rwamutumye yikorera imitwaro yacu. Ariko ntabwo yatuvanyeho responsibility. Responsibility ni yacu. Imitwaro yarayikoreye. Mumuhe ibibaremera. Mumuhe abirayivuga ngo twikoreze umwami Lord. Tumwikoreze burden. Tumwikoreze za burdens. Ariko Lord ziziguma ari zacu. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aya makamu jya muyumva. Iyo mugiye kwikora za Lord z'abantu muzababuza gukura. Kuko responsibility ziradukuza. Wayumvise? Responsibility ziradukuza. Ntawe utaguma turi abana turi aho, sibyo? Tuzamena ibirahuri bagura ibindi, sibyo? Tuzamena inzugi bazanye izindi. Responsibility ni responsibility. Ariko imitwaro mu rukundo rwa Kristo twamagariwe kufifashanya. Amen. Ariko rero arigiye bivangitiranya rero ugasanga hari ikibazo. Reka mbabaze ikibazo, hanyuma tufate umwanya gusenga. Ari umuntu ashaka gukora ubukwe, umuntu witwa X, none avuze ko ashaka gukora ubukwe nk'ubwa Y. Agiye kuvuga ngo ntiza mwita gute harya ya mibare yanyu budget, kandi umwe aye mu 100,000 uwundi aye mu miliyoni. Uriya 100,000 agiye gutira budget y'uwa miliyoni. None ayise hamagara za komite ngo muteranye. Namwe bati n'urukundo rwa Kristo murahagurutse. Nashaka kubabaza imbere y'Imana bimeze bite? Bimeze bite? Murobora kora iki? Mwagakora iki? Mwagakoze iki? Nukwicara muri yo komite ye akababwira akabatereka imbere yo budget ye, cyangwa mwagakoze iki? Yego muraza kumufasha muri uwo bukwe, si muri bene data se? Ariko rero murabizi ko yisumbukuruje. Wa mugani wanyu yipashije muremure. Mukwiye kumwicarika mukamubaza wowe witeguye kugeza he? Magambo amwe ari straight ufite angahe? Hanyuma mutangire murebe ko ari umuntu ari responsible. Nimba atatekeza kuri responsibilities, muhita mutanga kumubwira umva rero iyi budget y'umugabo shire ku ruhande, tura dukore budget yawe kuri ko muzafasha societe. Mwabyubize? Kuko Imana birayibabaza, ibo babyita kurarikira. Amen. Naje kubabaza abantu bose bo kwisi kuva ibarasirazuba kugera iburengera zuba ni kusini kasikazi bararesha. None se kuki mujya gutizanya za budget? Arabaresha gutya, hari bagasongo hariye. N'Imana yabikoze.
nzi kubera iki wowe wumva ko ibintu byose bikwiye kuba bisa? Ntabwo ari byo. Ibi rero mbabwira ni kote pratique y'ubuzima bwa Kristo. Amen. Ubuzima bwa Kristo ntabwo ari ibintu byo mucuka gusa ngo n'umwene data twirerere, ntabwo ari byo. Ubuzima bwa Kristo bufite aspect iri spirituel na aspect pratique. Amen. Kenshi abarokore aspect pratique ntabwo bayitindaho mu izina y'urukundo rwa Kristo ngo no kwizera, ngo mu kwizera bizashoboka. Ibyo byo kwizera bizashoboka muri yo budget, kubera iki se bidashoboka mu gusengera abantu ngo bakire malaria, ko kwizera gukora muri budget gusa, ko kudakora handi. Kandi ko kwizera avuga n'amafaranga azava mu bandi. Kwizerera mu by'abandi biroroshye, ariko kwizera mu busa ngo Imana ireme, ibyo ntabwo bikunda kuri uwo muntu. Jewe sinshaka ko wizerera ku mufuka wanjye, nshaka ko wizerera amasezerano y'Imana. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Ariko byose turi muri umuyoboro witwa ijambo ry'Imana.